Angkaton nak salawa ubacangi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maksud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Salawat hajat itu. Ya kutanaya rota pake maponcok karona tapi agak sana istighosa nih. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni zari'an bi izzatillah. Ya kong kagagami ilaw. Misalnya meki mapak botin na caki mitauki kona kan naik bosi. Kung bosi lopo tabaci akatalupulo talu yaro napaki milodong. Itu salawat istighosa. Meki lo mendaftar pegawai mendaftar aga tabaci akatalupulo talu napaki milodong. Jadi tani ya salawat pak dongan na tania. Iya salawat pak bukanami. Pura pi baca salawat talu napaki milodong. Iya. Apa lagi? As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni zari'an bi izzatillah. Iya. Ya kode ta apa salawat Jibril bawan. Sallallahu ala Muhammad. Tapala mir. Wasa ngide tapala imate bawan. Makun rula dato ngako ya tu de tapala. Iya. Angka pataru itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka tu na pake bami sallallahu ala Muhammad. Tapi peringarang ipasitumpu aja ni baca bawang. Ya kumakadaki sallallahu puang Allah taala tingarang. Ya ko makadani ala tapa hadir ni nabita makada Muhammad tingerang ni nabita. Jadi sitongan na hakikinnya itu sallallahu ala Muhammad yaitu peringerangi Allah Muhammad Allah Muhammad. Ya jaja ta baca bagi sallallahu alaihi wasallam. Namo dah koro maca to baca yaitu. Jadi ta baca aja tingerangi masalah ta ko ta baca ko Allah taala na si bawa nabita. Pura pimatu ko ganna ni si sabbu ko meki malay wirid tabacay ko wan ni sabtu si sabbu wan niyaha si sabbu wan ni sining si sabbu wan ni salasa si sabbu wan ni araba si sabbu wan ni kamis si sabbu wan ni juma aja jo tabacay asam paja sunnah hajja ki jo 2 rakang nappa tabaca ka si sabbu nappa ki milodong jadi cicam mi ipake milodong lalan na si minggu ibaca lemmi si sabbu wani-wani. Tapi ako ni Jumai malam Jumat itu masam paja sunnah haja ki napa ibaca si sabbu pura pi baca si sabbu napa ki milodong. Ya kung kataw mak bangun masigi na cia jaji suruh pu imang ngamalkang itu. Bola ibangun na cia lolo pembangunan na tabaca itu. Angkatan na melo ibalu na cia laku, itu tapake. Kandaraat ta melo ibalu na cia tarala, tapake itu. Namoda janda ko cia laku ya toti baca. Ko melo mo pibuting. Anak darah cia laku ya totu. Iya. Itu kuncinya. Tapi aja to si tonro boleh bawa baca maka dan kamu tu matuk boleh tidak. Tetap ada silaturahmi. Iya. Yaitu ampai to matot tariolo matan ratu ukui liman nama bicara. Yaitu ampai sitongan na perhiasan na tu makun raya makalicuk bumana kecuali cik dicicin na bak dia nak kelicuk bu. Apa sinin na non raya perhiasan ulawang oku tu aurat rante alon na kan aurat. Docilin na aurat makanya tak tutup. Kemudian gelang aurat makanya tak tutup, tapi agatannya aurat tangannya, telapak tangan dengan ini jarinya. Makanya itu cicingnya pi jari itaro ya tona tu manana. Makanya itu jari aja na sambara tapa cicing apa angka tu manana. Iya ko okui anak 5 berarti itu orang tidak itu bersih. Mapacing atau mapacik betongan ada gaga atau taruh ada gaga. Tidak ada suaminya. Kau nak 5 na pacicing. Ya to si ko pak jelo na angkana tu tau taroi. Itu sudah ada yang menghitbah. Demi panapura boti tapi angkana tau taroi. Iya ko datu limana janda.
Aja moga mapalete cicing. Itu. Jadi itu datu lima, ya kok datu lima nate na cicing, makanya orang tua dulu tuh na sampai rumah ta miliman nama pun ini sing kadao janda ye. Nisangi kadao anak dara ye. Nisangi makadao kana tau taro ya anak na tau. Nisang dia nak kutana. Na sabab matandre siri ta riolo. Ya to situ kok kui jari manis taong kalakain na. Itu makanya di sini dikatakan jari manis. Pumakoko na pacici mana jarina. Orang nato nanti malah selalu janda gaje iya nak dana gaje. Dia na manasa. Nah, itu. Pada Mia tuh baju akasan baju toko. Namanya tuh baju toko bu. Iya kau macala berarti tau matoa. Iya kau maridi berarti anak darah. Iya kau ungu berarti janda. Menesang. Inapi te mak dupa tamu ni sekadau janda ye, anak darah ye, tau matoa ye. Betul kan tau kalakai na ye. Yo pun makoko sembarang. Iya. Itu simbol. Makanya siapa nami? Makanya itu tau matoa violo syarat dengan makna matandre agak sene kiasan nih. Dena lempu kong kena pau. Dena tersinggung tahu pada ko imangi melo magere. Magere mano? Bata-batai maka dah bena lupai kai pu ima mak jenne na depa nak gere. Aga na pau. Iya ko melo mak gere maka datu pura ni kamu jenne ki manu Made na kada pura ni kamu bisai. Mana kada jenne na sama iya ro pu ima melo mak gere paringerangi pura no ko mak jenne mu melo mak gere. Tapi kade na tersinggung. Apa makaleleng ko masa pu ima pu da kada pura ko mak jenne papa da merasa dingaga. Kama kiro, yo po ko manu enonre mapasanre makadapura negan mo jenne ki manu na melo gere tu. Batongan na pura no ko majenne mo melo magere de na kada pura ni kamu bisai. Itu kiasan. Apa iya nangka tahu de na jenne na gere itu ayam itu biasa de na bau tapi magasane berlendir. Nah, iya tuh. Ya pokok caki ko mak bawi ya ko masui na pasana tama na pasana tagere ni. Jadi ya na tama na pasana lo kolo langsung tagere. Ya ko na pasana masu ko nitu bakas sambalihan ni lalo de nak bau tu. Bembe sapi makomano. De nak bau. Ya itu. Ka baca nama ponco mi bismillahi Allahu akbar. Angkat to pake bismillahi billahi Allahu akbar. Ya itu. Di nama mereka makun raya mak gere di nama mereka. Wadi bu, wadi. Makarami guru tak kali si dendre ya ko makun rey mak gere aja um pangolok ko lama rupa mak bawi matu. Pesan na guru tak kali si dendre ro. Itu nunya. Kayak tu mak gere Pak Kang mangolok ko Baitullah. Kemudian baca bismillahi billahi Allahu akbar atau bismillahi Allahu akbar. Angkat tu mak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa bismillahi Allahu akbar. Jadi dia buat dingi pakai mak gere Rahman Rahim na po Allah taala. Jadi pak kamaseno po Allah taala do dipakai mak gere. Makanya makalamen itu bismillahi Allahu akbar. Iya. Jadi itu ampai engkas tu sih di surah kokorangnya dia bismillah nah. Surah Baraah kan dia bismillah nah. Karena itu membicarakan tentang peperangan dan pembunuhan. Nah, tapi engkau tahu hikmana. Maka da sini na jama-jamange mo jamay bismillah mana ko kecuali ang kecil di jama-jamang aja mo bismillah. Aga ya kome kuminaw. Kome kuminaw aja mo bismillah. Jadi itu kiasan. Makanya namo tu mamaulu makoe angka tahu tu batalo kay patatong. Talo ibawa, awo ipake. Nasaba inilah yang menjadi tafaul senu-senuangan. Enale agurongang maka dia tu batang muti dia tu gaga mak jeko malempu mana. Jadi ana rosipak na salangnya itu tolong mamaulu to malempu. Dia na korupsi. Ko mamaulu ipurapi. Iya na tunang kapasan na papasangogi maka da tato batak ko na sabak lempu mo basikalin na sabak gatang. Akawali ko na saba ada tongang musandre ri indo ambo tamma pasilangan
alay sipa na wae nalay mariawe na mega kegunan na law padan nari pancaji. Jadi tato bata ko nasaba lempu betungan na year on romo atau tungamu ya ku pasan na guru tak jadur rahman modal itu simple makadami pakai sipa i asam. Kaya si pakai sipa asam iya ko anak sekolah ko guru ko. Pak tanya tu pas sekolah ko dia nak guru. Nah, iya ko guru sekolah ko apa guru ko. Iya. Pakai sipa iya ko ima ko aja mau selarak ponco. Anti lilawar ko pesi pulung. Ko ima ko ya ko ustaz ko aja minut tetong. Pakai sipa iya asam. Iya ko tahu matoko asipa tahu matoko iya ko anak-anak ko masih pak anak-anak betul pak ko sipas ke sipa. Aja nih angkat toko baru tidak ditokohkan sifatnya. Iya namanya gama koko. Iya ko polisi pengamanan ko aja tuh sini ko miya mangkang. Iya. Itu begitu. Jadi itu maknanya. Kemudian itu gerek batal lokai. Nah birang itu poloy ko mata anak ibu anak daripada mak jekoy. Jika amanahmu sangat berat, taruh ko polo ko komu ko deceng. Itu maknanya. Awak makna itu guru tapak sunasi baco almarhum. Ia tu kong kaaju malempu masih jadi tebang. Iya. Jadi nang kaaju kola ema kalempu masih jadi tebang tu pak mega gunana. Tapi ya ko majikoi matang nggak titap bang. Nah, tapi ya kita bang itu tamamnya ko jual nasumi. Jadi makanya nak keren ke pejabat mon rometa. Kalau dia nukan. Tapi sebenarnya kalau saya maknanya Pak Bu usahakan ya gang kuliah ngi Eropa. Jihad na tu teh. Iya miti tanah yangi matu. Nanya tu pak anggota dewan. Tanya ti tanah yangi tentak balu-balu. Nah dia nak balu. Ya di pak balu ya tita na yang matu maga timbanganmu. Dia itu kena kurang. Nanya kok kurangi pak balu werak si batu werak bawa kurang kok tu timbangannya dia na gana musappa mati itu tomelingi itu. Oko sorry monri. Tabayangkan pak angka tahu di pala pakaroma minasili kang ngisi. Pole manre daging unta nang kaisi dagi tasilo ko isinna. Na rewa lo bolana darat na tayo no mapasya lasu mapolo ko darat na tayo. Nakare ikan ukur rode na melaga. Na sepi di pala pakaroma na tahu eronolay darat na sili kang ngisi. Na panakbiang 500 itu tertunda tama suruga gara-gara sappa iya punana darat ko sorry monri. Maga pa idi lase na tayo coba bawang. Tama pasai coba canggore mapamulai wiri na latu wiri na pasai deh. Nah begitu. Tolobo tinggi maparikanto banda-banda. Asila kang okiwana jilbana. Dito ga roane makoro to. Sila dak muja isate na te nasa mapajila dagi je mapagi matunula dagi padahal nalamu taluto do. Itu kuncinya. Jadi ini upasangan ya tak gang kuliah ngi aga ijama ya tu mati pertanggungjawabkan. Ya kau dia nak siliter gole aja tak ada siliter akadaki si buku. Iya. Tamakutan kada sia gole siliter kada mi tahu kak je tu kong kakurana si buku mi tu seko Iya, hati-hati. Iya ku tanaman itu matu. Iya, jabatannya agak ko may ku tanaman. Angka pakai kiburu pak 2 mia 3 mia lana sadas si kupang sondo. Nayero itanay 250 tong itanay na napay na bayak ko tanah. Na dempar sikupana bingku na banataro. Itu kere. Itu makanya itu pakaiannya Bu, baju juta 40 sona 40 ini nanti dipakai diminta pertanggungjawaban kelak dari kemudian. Maka apa tu gamakun re masuk rumah je seragam. Tanya ya robawa namo panne mengerisapan ni tak 10 losi, melipan ni tak 20 losi, no kimana mesan hajahan, hajan, dipakai kah? De, ipatama mila mari. Iya, na pamanre lakay na panne palasti na pakai. Coba deh. Kinri panne baloy, kau kala lamari. Cerek kristal, lagi gimana ngukur lamari? Tu dandriolo, kuruan tamue. Tapi yang moro cene na panoy osi toli na pake.
Sisa na sakbo Allah na tilaw pasay na tempel Padahal ang kamu cere na makai balo dia na pakai. Bu, panne tamakai ega cangkiri tamakai ega cere kristal ulawang gang kasiku na bayne monre mi tumale ko mate. Kenri melo lo de nak bene lakai ta ko mate tuoki lagi na melo mak bayne palai ko mate. Ya ko de tamatappa rewa ni gare matu patuda-tudangi. Tatanay wi kada pa kira-kira mabay ni ki kumate ka palinga makarami terumiri ta iya itu jawaban ubasa ni makanya jata maseke buah pami kato tumakun regang kasiku lawan na tak dosa bu minasumbangan desi satu gapa ya tu tahu seke dia kesengaran apa namo tahu seke cacatoy Patu tahu seke nasa seke payano pada liwat pialena. Napa ni ko tahu seke mate dia tahu teri. Sikap bimi teh nasa laba. Maka tuh ya nang kata mate dah kalam teh dia gaga makundrula dak ya tuh. Yo pokok tak kajanna-janna ite nakadoi tau pakanjana. Iya na yano de na tama suruga, mega ni tau de na tama suruga. Itu kalimat sebenarnya bau tau ya selamanya. Iya, makanya basaki. Aja tama seke. Apa namo tu pure lemak tau seke de to gaga. Lawi te kibure da baca. Ambo upa. Kat di patau biasa ya. De to gaya sengambo upa oke. Kakamana tersinggung contoh itu namo na baca mitesan no koki buru makana tahu pakat di ne padahal buru ne buku-buku na demo pa niya lupa tahu seke mo pa iya hanya bersaki napa nih bergaul dengan semua orang aja na tomelo makana pajaba pa si bawa tahu sugi pa dega deto nang kau runtuk kepala dinas mak dia tomate iya to nang kau runtuk iya dega de Pak Dewa mika pamadar hilau makia kalabong. Iya. Denang kau runtuk Pak. Denang ka. Na mustas. Palinga macarame mustas itu kong ketau mate. Jarang itu kan ustas lokali kalau boleh nama dia maga jarang mo Pak. Makanya bergaul dengan tetangga tahu mariawai kasih maga yang mana mau tu matuk para kaiki. Iya. Ya mau tu banggal ada gang kasiku lawan nang kemana tempel maridio ke Pak kemana ko. Pada toko ulawang ni namoy tanay kaya kato la buat jinas ya rola pak me mapitag ulawan na dega iya ni gawule ki kotoloto matengi ni gawule telo ki buru ya mau tu kasih bali bola itu madarie wasi salah gara-gara persola bicu iya dega nanri api bola ata bali bola to mau tu maloli su kasih mewaiki malasaki ya mau tu pamago. Dia jadi aku pemilihan mani aja lalu tasi salah-salah. Gara-gara gambar aja tasi salah-salah. Dia aku pura nita pilih komen di manci anggota dewan. Kita dukung bersama. Tilodongan ya Lena jarang Pak anggota dewan bisa menjadi panitia maulid jarang. Iya. Bisa mengurus masjid. Ya Tom itu barakah. Aku jabatan paling 5 tahun nih Pak, paling 5 tahun. Iya. Tapi ketika kita gunakan betul-betul untuk agama, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebab makadami rumah tu Nabi tak betul mancai anggota dewan agong pigau. Mana mas sejawaban pura nak mancai panitia maulid. Selesai. Iya, makanya ke ulama makada man asdaka dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nigi tahu masjidakka na musid di dirham ya kui di si batu tallo atau si 10 rupiah masjidakka fakada sababan likiraati maulidin nabi ia nasabari terlaksananya kayak peringatan maulid terbacanya sirah nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah yaitu tahu wedena salailino kecuali dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ina tu ampai ko maulud teh asumbangi aja tuh si telom malah telo. Asumbangi ke belana pole Pak, pole manokori. Iya. Nya kemudian batanguti lo kay itu ko mabuhay Pak jantun na yolo pita to. Napasang ya kung kagaga melo mo jama atim mo jolo kaikhlasan. Imon ri peselen. Aja mamoko. Aja tapo makutanay kada siya gajiku. Ay taw kunro ya tu. Aja mamoko. Kemudian
Ia tu lokai ku ilalli oli na pede ilalli burak na ilalli pede mapaci tu kota. Pada saliwa si bailalang. Agama nana bicaramu pangkau kamu atekamu minasamu pada manang aja na lemu po kau. Ya ko kiolo ta makadi iye. Ya ko mak deki nasa iye. Ya mana mak pe. Maka tak ada janji na ni gitu tu insyaallah Pak. Wah. Gagah. Mandari panriti de pana paja mapas setimuna na lengin na todo. Maka wata Pak. Yan itu ampe ko no Pak. Itu kepala desa, Kapolres, Wakapolres, camat, jama-jama marat gimana itu Pak. Nasabak de paje napa je makatan ni nami kata metolai. Iyo poko imam, jama-jama mate. Apa mate pinapa katolai. Iya dia Pak kada pegawai sara ima jama-jama mate itu. Pak mate pinapagkatolay. Maka raji Pak cede pasala. Makanya imata tilodongang ina matenang. Atina luar biasa kalau imam masjid tadi ya. Iya luar biasa. Tidak semua imam itu bisa betul-betul matarate bacaan. Lodongang. Iya. Itu kuncinya. Kau matarate bacaan itu luar biasa. Itu memberikan hak bacaan Al-Quran. Iya. Kemudian, magi na talo igatung. Pasang itu talo simbol tahu. Dia itu gak talo makan jak libunna. Dia itu gak tahu suku dia cina Pak. Angka tahu raji lo mak berjama Pak. Dia gak beli bola ini masih cocok. Angka tahu tahu mak kekanjak kong kana pau. Tapi dia nak runtuh mak berjama. Angka tahu raji mak puasa, raji mak beresal mak berjama. Makanjak lo padana rupa tahu. Tapi dia nak kena sumbang. Dia itu gak tahu suku dia gak ada. Iya. Kata rapa songko nama lo bidak na tapi dia gak beli bola ni masih cocok. Angka tahu raji lo mak berjama tapi tu dia nak kere-kere bainena. Iya, angka iya. Tapi dia tahu tu kan rumah tangga bu dia gak masalah, dia gak pastiin kah. Iya. Nanti siya lebih ni ngapasti. Maka dato mata tadi lo dia gak bulu, dia gak tupun, dia gak salo, dia gak koran, dia gak rumah tangga dia gak masalah. Kami tahu liwat tasi lo si penerap pak si ulang. Tapi makan jatuh tu merepa emak pangewa mega wijan mawija apa merepa isakina. Paena pura si mapangewat tu seso cokdo na subuh tu paja si sakina si tu. Ya tu pai kong kabali bolata cede mapangewa si kan mawija matu. Iya maki tu pak merepa sakina pak asanya sakina pura pi magaru na tenang. Ya na pura masih sama kartu to tariolo ya komite makunre ya marre bate na makado ya kupure chodo tasi poloso makitu memang iya batu makunre ya makotu ya ni palece mo namo de da magarat arone ko jagomi makbote laba iya itu kuncinya iya tidak boleh dikerasi makunre kami tahu tu makunre manana to ka. Iya tu biasa po makan ng kawati, capa na tu panana kami matu. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Wati. Oh, pacay-cay pananakan itu. Yan ang karuan ko di lakay kung kawati sana capa na ba